大家平安，要这位tu coka jam-jaman nama katiana na sulivat. Saka tu coka jam-jaman na urita supui na kai na cuma si mazai tua Tisaruniki asangasan. Imazai tua dosa sulatan, imazai tua ita kayam, patu tapuru katu dosa kayam. 帖撒罗尼迦前书2章1到52节。Labje pai kemelangamu tua inika na masang simpu ania sinatanumunan. Kemelangamu ka uri pasa tanumu naman ka taisangas. Tua nasrapa yang aman sana siyain ipiripi. Kwa pinapupitsuran naman nuata cemas tua inika nia sikarakutan tua paec-ecev caw-caw temau ciker danumu tua na penakarwarwa kai au azuania sini papupitsur inika manu uri pas kaura wamen danumun inika manu na kuya-kuya ania warung inika manu nia sinirigi pinaka na kemirange zaman nua cemas sana paparangeji tua na penakarwareva kai au pasususu wamen temau ciker ulamena karvai nua caw-caw ini kamena anaya ulamena karvai nua cemas ana amana kemelang tua barung nua caw-caw wanga nayamen na kemelangmu tua ini kamena na ibu angata mizengeran ania si aivuan ini kania pinakatsuan tuanya arawanan aichua kemelanga cemas timun zuma nu caw-cawan ini kamena nasalinga tua zengeri nua caw-caw nama kaya mena mizuan tua singkaulan nameni Kristo sanya ezetin mun lakwa ka itanumu namen na surapa lamen maru kinangamen na seman pazangar tua marka halak pauj-ujib namaya tucu sanya kilibat sanya sana pazangari danumu ini kaamin ania temau ciker tua na penakarwareva akai noa cemas nuka nia nasi urinya sipa sirvanan apa gau-gau danumu ayat tua nianu sini jiliva labje ramuna apa enet anga tua nia rolayang tuanya zurian ulai ni katina kipazkat daya maju ayaman sana kaseseng no muada-adau no uzemet sana tau ciker dan numong tua na penakarwareva kai no cemas azuanya sikudan dan numong sinjia kemelang cemas kemelangmu uta tua nama kuda pasa nama paset sebe-sebe carawat nekanu shika puapuan kemelangmu tua nama yang ata tua sikudan nua kama tua maralak anya sikudan dan numun masicidi na papupicu-picu ramen danumun na semasa-samen na paki papoling-aling awamen tua sika
sejak depan nuanu sikudan tua kisususu mun tua cemas mavan ana peniri danumu tua uri seman zua itua pinalavakan ni madu sanu kipapurigu tua rigu ni madu aichu开暖cemas新维奇给马在段提萨罗尼迦前书的2章1到12节。Saka aicho linaw tiyan na si Chiu lano patsuni nanga gamado. Tutsua kadamdaman asini putarwan tianutin 在生活蒙上帝喜悦。Kinareva nuatsema sata kumdaku danga atia shika tsuaya。在生活蒙上帝喜悦，我们会走在信靠上帝话语的信心之路。除了自我的选择与决定外，往往也会受到许多福音传扬见证者的激励。他们不仅在家庭、教会、学校、部落、社区活出信仰，也在职场见证基督，而这一切都能燃起我们对主耶稣的爱与信靠。希伯来书12章1节提醒我们，既然我们有这么多见证人，像云彩一样围绕着我们，就应该排除一切的障碍和跟我们纠缠不休的罪，坚韧地奔跑我们前面的路程。信心的最高典范是耶稣基督，他因摆在前面的喜乐，就轻看羞辱，忍受十字架的苦难。希伯来书作者勉励跟随基督的人，要放下各样拦阻人灵性成长的罪性和障碍，朝向耶稣基督的道路奔跑。是的，救主耶稣基督已为所有跟随者设立终极的见证，在不同时空继续用自己的生命宣扬福音，见证主。保罗以父母亲的角色关怀与劝勉，不仅引导当时帖撒罗尼迦信徒活出蒙上帝喜悦的生活，更向今日所有基督的跟随者发出呼吁，要紧紧跟随主耶稣，在生活中带出善美的影响力。Sinaya dan tintu soka jaman-jaman sini paupi suruh dan nama bulan latina napa tua mana pada jika tenua cemas sakatucu aurutia sikinam 默想我的行事为人对得起呼召我进入上帝国，分享他的主权和荣耀的上帝吗？我的行事为人对得起呼召我进入上帝国，分享他的主权荣耀的上帝吗？是那样的女人，来听那那的门，都说个jaman-jaman，对说这个你阿达班，萨个盖努力，在荣耀中降临的主耶稣，当上帝国完全实现的时候，你必坐在荣耀的宝座上施行审判。愿我的行事为人能够蒙你喜悦，可以被接纳进入你荣耀的国度中。奉主的名祈祷，阿们。Madi-madi tu suka jaman-jaman nama ketiana kitulu. Latinana penauri tanah pada kitulu tu mana pada jika tenua semas. Latinana pasusu, la nama servants, aichota kini kacawan, la nama pasu, aichota kini kacawan. Atia kemendanga ayah kena pas semarau. Pau bisu dan nama pulat, 大家平安。